Le ndlu yakhe umasipala wala eMsinga. Uyakhelani inkosazana. Inkosazana mayiphuma la ikwazi ukungena la. Yabo la siyakhona sisazokubuzwa kubantu abadala ngalendlu. Kodwa yakhiwe umasipala waseMsinga wakhela inkosazana. Into engaze ngizwe uthi uyabonakala abantu balala bakwazi ukubona inkosazana ukuthi kusuke kunjani, kusuke kwenzekeni, sisazohamba siyo. Wathi athi-ke yazo suke iy'hlalo laba babethu bafuna ukuyibona. Waqala lapho-ke lokushikashika-ke kwenziwa-ke ukhalo olude wayenza-ke umkhulu ubaba wakhe washuda imbuzi kwakungaziwa ihlatshelwa lapha emfuleni kungaziwa ukuthi kwenziwa njani kwadliwa ibandla yokulibona kwathatha amathambo aphonsa lapha emfuleni isimanga esasibonakala isikhumba nomswane okwakuphonswe lapha wakujika kukhuphuka kuqhubeka Kufanele ngabe kubheke ezansi kubheke phezulu. Yes. kodwa ungahambi nokuphela ekuseculator nje yokuhamba kuseculator nje kanje hhayi kwaze wabona ikhona into ekhona ekugcineni-ke yadliwa imbuzi kwaqedwa wabuya bayoqhamuka kubaba lwani umfundisi wathi idubani wayephiwa amathambo emathulini bona owakhela umsebenzi wangona wakhe ngakho akawuthathi kwafuneka phinde enze imbuzi yesibili wayeqoloza wabona kwenziwe kanilokhu sathi uzokwenza yathathwa-ke yayobikwa lapha esizibeni yakungelwa khona emveni kwalokho kwasa-ke ngakusasa kwathi uyobhekwa imbuzi kwatholakala ukuthi ayihambile-ke kwathiwa itheke iyabonga ukhalo olude kabe emveni kwalokho yayisithi-ke ifuna indlu yayo-ke ukuthi yakhele indlu yakhiwa okokuqala eyakhiwa umuntu wesifazane yavele kwafika isiphepho esikhulu savele safike sayishaya u-L sayiqhekeza phakathi ibhidlika yawa phansi laphayana yabuya yakhuluma kulabe yakhuluma kubona yathi ubani owakhelwa indlu umuntu wesifazane lezi zene enihlaleni zakhe ngizakhela umuntu wesifazane ibhidlize ngamabomu kwama-ke kwavele kwathi ngeke ngqi kuyiminikelo yabantu ababezama ukuyenza ngaleso sikhathi noma siyakhuluma sikhulumela induna le eyazama-ke sekuceliwe ngisho umengameli wezwe kwakuse u-JZ uZuma kufakwe iy'celo ukuthi sicela selekelele kwakhiwe indlu ngoba asinawo amandla ekugcineni-ke wagcina ukhansela-ke ehlangabezene wahamba wayobika-ke emkhandlwini hhayi-ke basamukela-ke njengoba kade sikhuluma-ke silapha kuleliya blokho la phesheya eNgubevu ukuthi umeya wayethuza la wafika la ethi khona seliyana kakhulu izulu lalina kakhulu anelokukhuluma ngalokho nje line kakhulu izulu lidume kakhulu kwaze kwagcina-ke ngoba sekuwukuthi bayanikela ngokuthi izokwakhiwa le ndlu yenkosazana ukuba selishonile nje benizohamba nidlule khona nifike ninikele nale emfuleni ngoba-ke lo mbani uyadlula lapha anikele ngemali eyikhoyini le mhlophe uhambeleke uye la uyakhona sinaleso siphiwo nje-ke saba naso kule ndawo yakithi kusalungiswa-ke okunye mhlawumbe mase kulungile niyomenywa nakhona ukuthi ozani nizobona umgido wayo le yagcina ithe yawufuna umgido wayo lokho okwenziwayo la endaweni ngiyabonga-ke mangehle ngobonde njengesicamcaba amada wecala nongalo